So, uyu munsi ndashaka kugira ngo mbigishe nanone kano gatebo. Buriya Photoshop iyo itangiye cyangwa igiye gutangira projet, ni byiza gutangirira hano kugira ngo umakinge size y'ikintu ushaka. Urugero, nshobora kuba nshaka gukora ikintu cya metero ebyiri, metero zingahe. Ikindi size iyo dushyize hano hari yaba 72 cyangwa se hakaba 300. Ni byiza ko umuntu akoresha 300. Uyu munsi ndagenda mbigisha utundi tuntu twinshi. So ushobora gukoresha white background, black, and customize what you need. RGTT ni red, green and blue. Kwibona ni red hano ukoresha mu gihe cy'amastika, ugiye gukora amastika cyangwa se ibindi bintu na lab color, grisalis, black and white. Nibyo sako dukoresha anga. So hano ushobora guhindura bit ugashyira 16, genda bihindura uburemere bw'ikintu uburyo bigaragara. So reka tugume mu 8 ntacyo. Square size, so ni square size, so biterwa na shape ushaka. So uyu munsi reka duhere hano hanyuma tugira ikindi dukora mbigishe. Urabona iyi ni size. Reka ndashaka kugira ngo nyitambike, nkore rotate kwitambika kugira ngo igire ubu ndayitambitse. So rero ushaka gukora nk'akabu, nk'ibintu bigenuza amalogo, ibintu nk'ibiki, ariko mbere na mbere banza umenye bino bintu. So aha rero hari ushaka gukora, cyangwa reka nze mbere kuryo twakora urabona abantu bakora ibi. Kanze nzane ya foto ubushize twakoresheje. Muribuka ko iyo umuntu agiye kuzana ifoto ahantu akoresha icyo bita place. Akirika akazana ifoto akayizana, ni nko kuinsertinga mu akoresha place. Reka nze dukoresha ntacyo. Uyu ni wa mwana twakoresheje, ariko murabona iyi foto iri kureba ku ruhande. Ndashaka kugira ngo irotating ase nkure ku rundi. Ndakanda control T, nimara gukanda control T ndaza hano shyireho minus, shyireho gukuramo, irahita ireba hirya. Nindayinzanye shyire hehe? So nyegeze kuri ruhande. So murabona ko icyo nashakaga nakibonye. Icyo ni icyambere. Ikindi ndashaka gukora akantu kameze nk'agafuniko. Hari umuntu arunyandikiye akeneye gufasha kuri Photoshop. Reka nze manze ndanyizingi manze musubize. So urabona ko izi nshyashya, izi Photoshop nshyashya za 2022 bigusaba login ibintu nk'ibyo no ku browsing sinzi, cyangwa telecharge iya 2020. Ntushyire 21, shyire 2020 ko biza gukunda. So turebe ko byacamo. So rero iyo umaze kugira ifoto gutya, reka nze mbere kuri ushaka kuyikwedura, uraristarizinga, none ugafata kano gapati kari ku ruhande ugakanda control T, control G, ni nko gukata. Ubwo nakase kano ko aka ninkafata kubona akantu gato kari no ku ruhande, aka niko nakuyeho konyine wakabonye. So ubu ni ubwenge ushaka gukoresha, ukahita ugakurura gutya. So nagakuruye. Ikindi kugira ngo bitaza kugaragara ko nagakuruye, ndaza no kuri filtre nkale blue, hano nkora blue max, hanyuma nzamure hano. Ona ko ntiwanabimenya ko ikuruye. So warangiza ubuna n'utuntu tw'ubwenge ndi kugenda mbereka. So ndaza hano, ndakanze nze hano ndebe ko biri buze gukunda. Urakanda hano kuri entre parenthèse, ugende wongera n'akantu kari nka bracket. Ahantu hari ama bracket ariko arimo utuntu tumeze nk'udukari, niho bakanda. Nshobora kuyitanza nka click new object, nka click akantu gashyira layer n'inshyashya niyo nkoze, nta n'ikintu kiri. Ndaza kuyishyiraho iki, reka nze nshake nka kara nshyiraho. Ndashyiraho kara imeze gutya hano nko ku mutwe. Ono uburyo isimera, ndaza mite nyongera ise nkigira ngire gutya inshuro nyinshi. So iyi kara icyo ndi buze kuyikoza,
niyo ndigiye kubyaza umusaruro. Hanyuma so ariyo nshyira hano. So urabona ko ni color ariko nanone nayigize nini cyane. Reka nze ndebe, urabona uburyo bimeze. So ntiwabona ko cyagiye nakase ifoto, ngo ifoto yari ndende ariko si ndende pe. Kanze ndakomeza nkore utuntu nk'utu ngutu, turagenda tubafasha. Ndabanza mpindure color nyigire white. Mukuri mukore subscribe mwihangane nyine y'amafaranga. So ibi nibyo niyandikiye nyine ngiye kugira ngo so icyo ndi bukore ni kubigisha nyine uburyo wa designinga, ariko nubwo ndi kubikora gutya turi kwiga. So kandi ntugende udakore subscribe, wihangane ntukore iryo kosa. Hano ndaza nkore hano, nitenza hano mpite nshyira bold. Inyuguti ndayikunda, font yitwa Avenir. Avenir ni nziza cyane muri hano nshaka kuza nkahita nandika gutya ngo nkeneye, ariko nkoresheje inyuguti ntoya. So nkahita nza nkashaka inyandiko imeze nka big. So nkahita nza, ibi muzabikora ndabizi ko muri kwiga, kandi muzabikenera. Ukahita wandika ko ukeneye amafaranga. So ahangaha nshobora kuza nkahita mpindura color, nkahita nza kuri y'umuhondo. So rero ni ibintu ushobora gukora witonze, wicaye ahantu hamwe, ntibikuvune, kandi ugatera imbere, ugakora amafaranga yawe nkicara neza pe. So ni ibintu wakora utuje. Noneho hari utuntu tw'udukoti bakunda gukoresha tumeze gutya. Ndaza nkore nka muri 70. So nkore nka 270. Urabona n'ukuntu kameze. Mitenza hano nkashakire wa mugani. Urabona nk'aka ndabanza nkora iki, mpindure color yako nkagira umweru. Nshobora no kuza nkahita mbonye ko atari gufitinga nibyo nashakaga, nshobora kuza nkaza nkagira gutya. Ibintu byakoraga byose ni ibingibi, ni ibintu nkoze mu mwanya mutoya, kandi ushobora no kwita ukora social yayo. So urumva rero ni Photoshop nashaka kuvuga, nagiye mbereka. So iyi ni layer, harimo utuntu twinshi. Ikindi nshobora ndaje ndabibereka mu yindi turi bukore, mu yindi tuzagenda dukora. Photoshop mugende muyimenya pe. Ahangaha rero harimo ibintu byinshi. Iyi ni ukugira ikintu flu ukagira kanze mfate nk'iki nagira flu, kanze nkore nkaka, nkore listerize, murabyibuka. None nkagire flu neza, kari akantu kari ko hejuru k'agakotsi. Mpise nkagira flu, hako nshobora no kukagarura. So rero kukagira flu buhoro, nshobora nuko nakagira flu gutya. So mwabibonye, nkakuye rero, nkakuye hano kuri filtre. So nibyo rero, turangirize hano. Imana ibahe umugisha nawe ubutaha.